Mudzima rifuna ngarufuno rwawe rusina mwero. Xikwembu xi ri rhandza hi rirhandzu ro ka ri nga heli. God loved us through his boundless love. Uthixo wasithanda ke ngothando lwakhe olungenamkhawulo. Ipfila mudzimu liya risumbedzisa zvauri orisika nga chifanyiso chawo. Rito ra Xikwembu ra hi kombisa leswaku Xikwembu xi vumbile xi kha xi tifanyisa. The word of God tells us that God made us in his own image. Ilizwi likaThixo liyasitshengisa ke ukuthi yena wasenza sifuze yena sifana naye. Ngauraro hovosi lauri angarirata asiriterelile liyani line la do ita uri muthu a dove a vuye uri a ṱangane na mudzimu. Hi mhaka ya sweswo Xikwembu a xi koti ku hi lahla xi nga endlangi yin'wani pulani ya ku munhu a tlhelela futi ka Xikwembu. Ngaleyo ndlela ke uThixo wayengafiki ukusilahla kodwa kwakumele ukuthi ayenze elinye icebo ukuthi asizuze njalo sibuyele kuye. In that manner, because of that fact, there was no way that God would have actually let ourselves go astray without reconciling us with himself. Riyamuliwa mudzimu nga Paseka. Esa Xikwembu hi Paseka. We are grateful for the Passover. Siyambonga uJehova ngePaseka. Nabone vane vava hone vukati yashu ndi xifhinga chavo lexi cha uri va vuyelele murahu, cha uri va wane Kristu Jesu. Ngauri shangoni a ri na tshifhinga. Zvengazo ene muṋe khotsi a zwi vhona zwa uri ndo tea uri ndi ḓivhuyedzanye na vhathu vha dzulaho shangoni. Na hina hi nga kona namuntlha i nkarhi wa kahle wa ku hi tlhelela ndzhaku, i nkarhi wa kahle wa ku hi lavana na Xikwembu hi ku a hi tali ku ta tshama laha tikweni. Now it is also prudent for us that we should actually do a self-introspect, that we should look at ourselves and decide in our hearts that we have to be reconciled with God, for we are in a world that has got an ending. And before that end come, we need to be reconciled to God. Manje ke ngenxa yokuthi sihlala ezweni eliphelayo elinomkhawulo, kumele ke siboneke ukuthi sesibuyelane noThixo sabuyela kuye ngokuba leli lizwe liyadlula. Thupho la mudzimu ndi rine vhathu vane va tshila shangoni. Phukha mudzimu o dzimisa one na namusi dzi tshale pano. Yeah, that's right. Xikwembu xi vilela hi hina vanhu. Swiharhi swa le nhoveni Xikwembu xi swi endlile swi veka kwalaho swi nga veka kona. Mara lexi hluphaka Xikwembu i munhu. Now, people of God, this is the profound truth, that God does not have any problem with these created creatures or animals, because they were given their responsibility and they are bound and they are still within their habitation. It is only a human being who was formed in his image, who has strayed away from him. That's where God's plan and the problem is. That is where he's focusing. Manje ke bantu bakaThixo uJehova kana ndaba nezinyamazana azenzayo ngokuba zona zihleli endaweni yazo zenza lokho ezadalelwa ukuthi zikwenze, kodwa inkinga isemuntwini amdalayo uyena owahlubuka. Uri mudzimu odzula kha ḽiṱaḓulu lawe, uri muthu wenda musika nga tshifanyiso tshawe. Ngazwo a vhona zwo fanela zwa uri a ite liyani. Vhauranga vha vha tshi vhulaya dziphukha, vha vha tshi vhulaya zwifuwo, mara nga mulandu wa lufuno mudzimu eṱaḓulu a sedza a ri muthu wenda musika nga tshifanyiso tshawe. Ndo tea uri ndi ite liyano line ano ḓo litenda, ane a ḓo tenda kha hoyu ṅwana u na vutshilo vhu sa fheli. Xikwembu loko xi tshamile atilweni xi vilela hi munhu, ku munhu hi xona xi vumbiwa ni nga xi vumba ni kha ni tifanyisa. Vanhu va khale a va ku loko va dyohile va tlhela ka Xikwembu hi swiharhi kumbe hi timbuti, mara Xikwembu loko xi tshamile atilweni xi kha xi vilela hi munhu xi endla pulani. Xi za xi nyiketa n'wana wa xona loyi a nga tswariwa riswakwe ku ri a dlayiwa ku
rivalelana exikarhi ka xikwembu na munhu. Manje ke bantu bakaThixo uJehova walithanda izwe kangaka, walithanda ngendlela epheleleyo, wabona ukuthi ke icebo lokuthi ke kubulawe izinyamazana, ukuthi igazi lazo kwenze ngazathi yilona eliza kubiselisa abantu kuThixo akwanele. Ngoluthando lwakhe uJehova oluphakameyo olukhulu wasesenza ke icebo lendodana yakhe ezelo yodwa, ukuthi ngaleyo ndodana nxa ihlatshwa igazi layo bonke abangakholwa kulokho kuleso senzo bathole ukuthethelelwa kwezono, bathole ukubiselwa kuThixo. Now God had made various plans in other dispensations to the extent that he had actually organized animal sacrifice. But God saw that these services were not sufficient to reconcile man with God. So God's love in his eternal plan, he made a final plan, and that involved crucifying Christ on the cross. So that whosoever hears about that plan, whosoever believes in that plan, can have forgiveness of sin. Hey, the plan. Ati kumperu zauru una imwe purane ni ado danga mula wa Jesu Kristu wa Nazareti. Beni ababoni kurkuna imwali plan lenga tata hande ka Jesu Kristu wa Nazareti. Now bantu bakaThixo leli ke iliplan likaThixo alenzayo. Akusena okunye okungenziwa ngomuntu olahlekileyo ngaphandle kwecebo lesiphambano. Now this is God's final plan. There is no other way or manner or process or procedure or program that can be made that exceeds the cross. Zoba zione plane zegaba zo imisiwa ngache chila chipili. Zoba zione ziplane hemuntu abachiro oita zvivi afi una chipicho no scapegoat. Yeah. Uwesa zvivi zvawo chipuka. Wachituisa wachisa kule shamboni. Urichofeleni ngeyo. Iwo wodzi wewesa zvivi zvawo chipuka. Mudzimu asenze ekadhuru. Ari zvipuka zvingopera. Ndandava yazviri. Dzova dzione purani. Dzevantu vavachiya kavofadha. Vadhiamba. Kuti hai nemunova ndenga chivi chikele chikele. Fadhari hai mwana ngosochedooweka zvivi. Mananga uri maropa Jesu vasati vaona. Vavachibuyerera mubuyero. Vachionekota zvivi. Ende vovati vati. Vasakonu vhakechino michi. Mudzimari akadhuru ari. Ndikoita purani yautoma noupedzi. Namusi aralinga bharera maropa Jesu. Auchena imwe purani. Atarikona tiplane khale. Leti loko munhu adohile aya ka tona. Van'wana va ku loko va dohile va ya ka xifuwo va rhwesa swilo swa vona swifuwo. Van'wana va ku loko va dohile va ya ka fadha ka munhu. Va fika va byela munhu va ku leswo karhi na xo karhi. Hi mhaka ku munhu u ta ku byela ku hayi u nga philweni na xidoho. Mara swi nga fiki mbilwini. Munhu loko a suka kwalaho wa tlhela futi xilehweni. Sweswi ya nga kombela ku rivaleriwa ka swona. Mara xikwembu hi mhaka ya rirhandzu ra xona. Leri a endla pulani ya Paseka. Pulani ya ku nyiketa n'wana wa xona loyi a nga tswariwa riswakwe. Ku ri vanhu va rivaleriwa xiya mbilwini. Ku ri a nga ha phindi a endla swidoho. Manje bantu bakaThixo zazikhona amanye amacebo ayesenziwa emandulo okwakusithi nxa umuntu ewonile kudingwe imbuzi. Nxa imbuzi lena ifika laphana ke kufakwe isandla, abapristi bafake izandla zabo phezu kwembuzi. Ibisithathwa leyana imbuzi kudingwe amadoda aqinileyo ahambe nayo achokobele amadoda esiyabona lenkangala
chiabude khona iziyofela khona leliyana mbuzi sokuthi umuntu izono zakhe zihambe naleyana mbuzi efele egangeni kodwa wakumangalisa ukuthi lona umuntu ephenduka futhi izono ziphenduka zinaye izono zihambanga nembuzi imbuzi ifele egangeni khona lekhatshana kodwa umuntu izono zilokhu zikhona kuye wona ungcono bethi sidinga abaprista baba khona abaprista ofada okokuthi nxa usithi wonile uhambe kufada uthi fada ngonile yenze lokhu nalokhuyana ufade lokhu elalele uthi kuyazwakala mntanami ungaphindi ukwenze hamba izono zakho sezithethelelwe kodwa ngenxa ukuthi izono zisenhliziyweni ahambe lona umuntu nenhliziyo enesono aphinde ayenza zona lesaniso manje amacebo onke bantu bakade mayelana nesono ayengasizi lutho uthixo wasekubona ukuthi kunelinye icebo elilodwa kuphela engizalenza elendodana yami ukuthi nxa ihlatshwa yona kuchithakala igazi ozakholwa khona lokho kwenza isono sisuswa enhliziyweni. There were a lot of plans, people of God. They used to have what they call a scapegoat, which would be a goat that is going to be taken from the fold, and then priests would actually lay their hand on its head. They would take very strong young men to drive that goat in the desert of desert. They would leave that goat to die there. As soon as they came back, they went back to their sin. Then they said that probably is not about animals. Let's start and find somebody who is the person. Perhaps if we can talk to him and confess our sins to him, maybe he can take those sins to God and they'll be forgiven us. But they went to the Pope, they went to the Father, they confessed their sins. They left their confession with the Father, but their sin remained in their hearts. And God saw that all these plans were null and void and ineffective. And he made one last plan. That is the plan of his dear son. That if he is crucified on the cross, whosoever believeth in that crucifixion would have his or her sins forgiven. Ariariwa, Paseka, Idaunga Jesu Christ. Amen. Khensa Paseka leyi nga ta hi Jesu Kristu. Sambonga-ke iPaseka liza ngoJesu Kristu. A grateful Passover is here with our Lord Jesus. Wabhalelwa ngaye Paseka woluza mngaka. Loko wo tsandzeka ka Paseka leyi ta va yi luzile. If you fail to attain unto salvation through the Passover, how you have failed indeed dismally. Nxa ungehluleka ukuthi uphumelele ukholele ePaseka, ungasazi khulumeli lutho suwehlulekile sokuphelile. Wabhalelwa ngaye Paseka eyolindela. Loko wo tsandzeka ka Paseka leyi tiva leswaku u yimele yi hela. Nxa uyehluleke kuPaseka le sokusele into eyodwa ongasoze ukhuthe kuyo okuyisikhogo esingunaphakade. Once you have failed to believe and have your sins forgiven during this Passover, just know there is one sure destination, and that is eternal hell. Daudi navakale wopiwa pulani ya uva kaye chichivi. Narine namusi ropiwa pulani ya uva nga Jesu Kristu. Vakhale va nyikiwe pulani ya ku huma ka swidoho. Na hina namuntlha hi nyikiwe pulani nga Jesu Kristu ya ku huma swidohweni. Those of God who were given a plan to escape sin were also been equally given an effective plan to escape sin, and that is through the blood of the cross. Abakudala banikwa-ke icebo lokusuka esonweni. Nathi sinikwe icebo elifikisayo, elikwanisayo, eliphumelelisayo, icebo lesiphambano. Yalibuwa ngabili ropiwa maropa Jesu Kristu. Akhesa hi ku hina hi nyikiwe ngati ya Jesu Kristu. We are so grateful because we have been given the wonderful blood of the Lamb. Siyambonga uThixo ngokuba thina sinikwe igazi lewundlu. Bakale wopiwa maropa zimbuzi na zikholomo na zikhuku. Rine ropiwa maropa Jesu Kristu wa Nazareti. Vakhale va nyikiwe ngati ya timbuzi na tihuku na tihomu.
ine khetsa xikwembu hi ku hina hi nyikiwe ngati ya Yesu Kristo. abakade banikwa-ke igazi lamawundu elezimbuzi elezinyoni kodwa thina sinikwe igazi likaJesu Kristu. Those of old were given the blood that belonged to the different kinds of animals, but we have been given the precious blood of the Lamb. Ndzimwe ta dura sedzari bahulu mushaka ndidoncha changa ndachirumela shango ani achitenda udova na uchiro busafiri ani achihana hele yo mlindera Xikwembu xi ta xi tshamile tiveni xi langutisa rixaka ra namuntlha ri ku hi rirhandzu ni ta humesa voko ra mina ri ya emisaveni loyi nga ta pfumela ka voko ra mina u ta ponisiwa loyi nga ta ka nga pfumeli u ta lahlwa. Manje-ke uThixo usenzele umusa abantu bakaThixo ngokuba ingalo kaJehova uyehlulile wayifaka emhlabeni ukuthi ibonakale emhlabeni yahlatshwa enguJesu Kristu ukuthi bonke abakholwayo egazini lakhe bathole ukuthethelelwa kwezono. uThixo usenzele umusa thina kulesi sizukulwane. God has given us a good privilege, a good opportunity, a good chance that we can believe on his arm, the revealed arm of God, who was crucified on the cross, who is Jesus Christ of Nazareth. Karimare kabuku ya Matthew chapter 27 from 62 to 66. Ayihlayela bhukwini ya Matthew 27 verse 62 to 66. Matthew 27 verse 62 to 66. Amen. Ala machero lo tevela ola utilukisela kutambo. Vochipe vahulu na vafarisei vadavotya Pilato. Vari murena, roelelwa zveulamudziyo kuvula vathu vanga akatichirari. Ndidovhuwa opera mazuva mararu. Ndizvine rari, raedza uri charo chilindwe. Uye usvike dhuva ravuraru. Uri vafunzwa vavo vasadzodza vamutsva. Vakonoudza vathu variovhuwa vafuwe. Mazvipi ayo avodovipa apera kare. Pilato ari varindi ngevo. Chimbirani niyorinda ngaone nadiva. Kone vaya vatangisa charo ngavarindi. Vakangisa tombo ngarushayo rwavo. Amen. Verse 62. Loko rixa hi siku leri tlhandlamaka ra ku lunghisa, vaprista lavakulu ni vafarisi va hlengeletana eka Pilato va ku, hosi, anakanya leswaku muxisiya loyi loko a hanya u te ndzi ta pfuka hi siku ra vunharhu. Hikwalaho u nga lerisa leswaku sila ri languteriwa ku ku fika siku ra vunharhu, hikuva kumbe vadyondzisiwa va yena va nga n'wi yiva va ta ku eka tiko u fukile ku feni. Kutani mavunwa walawo kunene va ta tirhisa lawo rhanga. Pilato a ku eka vona, mina valanguteri yanani ni ya langutela hi laha ni swi vonaka ha kona. Kutani va ya va tisa ribye hi mfumo wa vona, va teka ni valanguteri enyangweni wa sirha. Namuso kusengamuva kokulungisela abaprista abakulu nabafarisi babutana kuPilato. Bathi Nkosi, siyakhumbula ukuba lo mkhosi siwathese khona emva kwezinsuku ezintathu ngiyakuvuka. Akuyele ukuba ithuna liqiniswe kuze kufike usuku lwesithathu. Kufika abafundi bakhe bamele ebusuku beye bathi kubantu uvukile kwabafileyo ukuthi inkosiswe kuphela ibembi kuneyokuqala. uPilato wathi kubo, seninabalindi, hambani niliqinise njengokubona kwenu. Bemuka baliqinisa ithuna bebeka uphawu etsheni bemisa abalindi. Riamuliwa mzimu. Khesa xikwembu. Riamuliwa mzimu nga Jesu Kristu. Khesa xikwembu wa Jesu Kristo. Siyambonga uThixo ngoJesu Kristu. We are grateful to God because of Jesus Christ. Beba mufara naba bachikozibona musi Jesu Kristu bachikomufara. Zova zvichitanzirera mukati ya dzimbiru dzavo. Zvari hoyu munna ngandira ini avangayo nalivida alingadomufara. Amen. Hoyu munna uyasumbedza rudo vhuwa. Ndizvine nazvo wana vachivoita mamwe mano. Ngauri dzimbiru dzavo dzova dzichivabudza. Zvazvichisumba kamuti mumwe namumwe.
uri hoyu munna namusi ri tshi khou mu fara ra mu vhamba ra mu kokotela una pfumbo ya uri u ḓo vuwa ngauri ḽiano ḽa uri hu wanale vhalindi ḽo vha ḽi khou bva kha maṱo avho na u sedza na zwoṱhe na maanḓa ane Jesu Kristo a vha nao uri hoyu u ḓo vuwa vha vhona uri hai zwo fanela uri ri ye kha muhulwane ri suke ri humbele vhalindi ngauri vha vha tshi zwi vhona uri ḽiano ḽavho a ḽi na nungo a ḽi na maanḓa hoyu ane ra khou mu kokotela u ya ri sumbedza uri tshalo tshi nga si muvhulungu u ḓo vuwa lava khanete Yesu lava khomete Yesu na lava nga mu bambela ka va nga mu bamba ka xihambano na lava nga swi vona a kha humesiwa a kha vambiwa hinkwavo a timbilwini ta vona a nga swi vona ku munhu loyi leswi a nga swi vula ku ni ta pfuka hi siku ra vunharhu vhele u ta pfuka matimba laha a ri na wona a va swi vona ku hambi sweswi ni nga ku bela ka xihambano a hi hetangi hi yena ku na matimba man'wana lava hlamarisaka ende matimba lama ma ta endla ku a pfuka erifeni hi swona swi endla ku va endla pulani hambi va kha va endla pulani ya ku ku languteriwa sirha a va swi tiva a swi kha swi vulavula a va ri na ntiyiso timbilwini ta vona ku ri n'wanuna loko u ta pfuka manje-ke laba-ke abambambayo selokhu bambamba bembamba ngolwesine bakubona babakwazi ukuthi lo muntu lo unamandla lokhu akukhulumayo kuza kufezeka ngesikhathi sakho unamandla ukuthi simfake ethuneni ithuna ngeke limlikele lo uza kuphuma ethuneni lo ngasenzeni icebo kasikhambe umbusi kwenziwa okunye okungafanele ukwenziwa ngezikhathi zonke okunye okuspecial okuzakhambisana nalesi simo ngokuba lo muntu amandla awakhulumayo ukuthi uzavuka asiwathandabuza izinhliziyo zethu ziyatshela ukuthi kunjalo lo muntu uyakuvuka manje asihambeni senza esingakwenza ngamandla ethu ukuthi lelo cebo lawo mazwi aphuthe kwakubatshela kwakubazisa ukuthi lo muntu lo ngasokombela lo asomuntu ukuthi lingenza elinye icebo. Now people of God, all these activities, all these procedures, all these efforts that those that had arrested Jesus Christ were doing, it was self-evident. They were convicted in their hearts. They were convinced in their hearts that whatsoever we are going to do unto him, whatever he said, he's going to accomplish. Amen. Even if we put him in the grave, even if we can put a big stone on the grave, there is something that is going to happen. Amen. Because whatsoever he said would happen. Amen. So that's why they went to the chief priest and said, let us do something extraordinary. In case by that act, we might actually make sure that this promise and these words are null and void. Amen. Everybody, 1 Peter 3, 18 to 20. Amen. Chapter 3, verse 18 to 20. 3 verse 18. Upana Kristo obi afela zvikati orugawo afela basongo orugawo uriarise amdzini obulawalwa nama ochidzolwa muya oraro oyayofunza na miwere kotori yekalisitende musi usafela mbilwa mdzimu holindela maduvani ano afe musi uchikorugiswa ila mbulungelo yejena khayo basi banji ni urithotha na tharu bachidzwa babva madini. Amen. Verse 18. Hikuva na yena Kriste ikusiliwe ku Baba kan'we hikwalaho ka swidyoho yena la lulameke emasan'wini ya lavo homboloka leswaku a tiva ku hitisa eka Xikwembu a nga yena la dlayiweke hi tlhelo ra nyama kambe u hanyisiwile hi moya lo a engeteke a famba ha wona ku ya vitana mimele engirikotsweni leyi ngiti a risa khale loko Xikwembu xa langutele hi ku leha ka mbilu eminkarhini ya Nowa a reka yi ri karhi yi akiwa leyi vanhu va nga ri vangani va tlhanu na vanharhu va ponisiweke ha yona ematini. Ngokuba naye uKristu wahlupheka kanye ngezono odonileyo wahluphekela abangalungile ukuba asise kuThixo
wabulawa enyameni waphiliswa emoyeni. Ahamba ngaye wabashumayeza omoya abasekuboshweni abakade bengalalelanga lapho kwakuhlalele ukubekezela kukaThixo ngesikhathi sikaNowa. Usakhiwa umkhumbi abasindiswa kuwo abayingcozana kuyikuthi abashiyagalombili ngamanzi. Riyaliwa romubona ethanda na chipambano achikokoteliwa Kristo wa mdzima achibva asala muviri wawe katanda chipambano. Imubonile akhabheleli wakashambano yena Kristo ahuma usala Yesu kashambano. Simbonile ke ephanyekwa emthini kwasala ke umzimba kaKristu okunguJesu kodwa yena uKristu kaThixo wayangena emhlabathini ukuthi ayeshumayeza labo ababefile bengalizwanga ivangeli. We saw the body of Jesus Christ hanging on the cross. It was actually Jesus, the body, who was actually hanging in there. But the Christ of God had gone to Hades to go and preach to those that didn't have in their lifetime the privilege of having the gospel preached unto them. The just being crucified for the unjust. Olungileyo ebulawela abangalungile. Richimara na Genesis chapter 6 riyawanori. Babo bahone bebafa mchilizisa kushika. Nabo babo teori babo poroliwe. Achike babo bashangoni. Bebafa ngachipina chamati mahuru. Nabole babo indele chino lichilizi. Enda chifuruka lurone na mtio sarao. Nabole babo bakoto. Bali bachitangana na chilizi. Atifuruka lurone sarao kotoni. Wote babo zifa. Na msio sara mmenabone. Chilizi choitiwa. Olembelela Kristu Jesu mwana wa mzimu. Ni plani ya mzimu ya urichi zebone. Yaba mesa yowa mesa. Autena Kristu anyako babi. Manje siyabona ke bantu bakaThixo ukuthi kulotshiwe ngakuGenesis 6 ukuthi bona laba ababekhona ekuqaleni nabo babefuna lo musa kodwa basuka lapha emhlabeni lo musa ungakabikho. UThixo wasesithi-ke nxa sebekhona egena khonale ngokuba uKristu wayesebethele kumele ahambe aye kubashumayeza asikholwa abantu bakaThixo ukuthi bathi besizwa lo musa kulomunye wafekethayo wazihlalela nje kodwa bakholwa lo musa baphuma bonke ekuboshweni kwabo. Manje lo musa ujunyayelwa kithi bantu bakaThixo singakafiki ekufeni ukuthi siphume sonke ezonweni ngokukholwa leli cebo elenziwayo uJehova. Now, people of God, there were people that actually existed before our generation. The generation of Noah. Those people were actually died in the great flood because they did not receive the message of the cross. God gave them a second chance because they didn't have the first chance of hearing the gospel. So Jesus Christ went and preached unto them. We doubt that there was anybody who was left there because they were already experiencing the judgment of God. So they actually all believed the gospel and they were sure Hades was emptied that day. Now, bantu bakaThixo, lesi sokuyisikhathi sethu sokuthi sikhole amazwi esipambano nathi siphephe ukulahlwa uThixo. Beni bakona abantu bosungula kungasefika yina laba ngafa imathi labakhulu ekarini waNowa. Beni loko Yesu siyafika kashambano ufamile ayakuwela ivangeli. Beni abathembi ukukona na umwe langa twa ivangeli hayi bese alaba kusala. Beni na yina seloko itwa ivangeli ingasali. Ngakho yona plan le ingendelwa yina. Ayiphumeleli ka plan le ingendelwa yina kuna ina iponisiwa. Beni kali abawani Yesu langa tata abelwa kashambano. Yesu abelwa kashambano siherini. Ina ifana ku imfumela ka plan le ingaendeka. Amen. Musiri chiyamba na ivangeli. Rivari kwamba ngamatupo a Kristu. Auremurura vote.
vadzurawo shango auremurura chaka dzote dzodzurawo shango mugau mutu wamirenje miviri zvisina ndava ruwamba rupiri Kristu Jesu oufera echiti chipinda chauri wadzurawo shango vaurela matumbo echao Golgotha vasenze kachipambano zvauri nani ndokuperwa hani ndotondiwa ngandirate zvauri hei yashu asiyamaromba dzibutsi mudzimu wari akadhura sedza uri yeshinoni ndikofana uri ndinemeredze muti ukofana kutodzeya maropa muti ukofana kutodzeya maropa mudzimu ere mune uri vahanawo vashambo here ikono vafanele emudzimu atumukora alingana na Jesu ava mutu achira shango adzura muviri wa mufakadzi apiswa namaropa mufakadzi adzitsitsa vakachimo chamuti adzura muviri wa Mariya uri veva vadzura ushango ndizvirwa nezvofanira uri zvavukuma ndoteori ndisendere ngauri kare adzisere mudzimu vava chidori minivona mudzimu adzakarevhere yashu abhebhiwa ngavomi yashu abhebhwa ngandira imene rabhebhiwa ngayo achikokodzore asvikerere kanne navo ene vaungure uri auchenengwe purani ngangai vabhungeni litaturunoga mukati yaveiwe chao musumo watoma awambiwi ngacherere awambiwi ngobhelele chine chakwambiwa ukwambiwa ngaJesu Kristu mwana wa Mungu vane vamutenda vawana uchiro usaperi vane vamutenda vawana uchiro usaperi nane vabhungeni vaone vane vakamuwana vatanganyerera kagurupu ine parapara ichirira vatovona vajenda mumusoni wa mudzimu zvote zvikavona litiliambiwa nemafungo madhipa lavadhipera dzindeveni valifa valitee valihanawo valihana. Now, people of God, let us take this earnestly. That all Christ, what he went through, the suffering on the cross, was solely done for the redemption of mankind. Amen. Whatever their nationality is, amen, whatever their languages are, amen, whatever their creeds are, amen, it was all done and encompassed in the suffering of Christ. Amen. So that whosoever believeth on him, amen, should have eternal life. Amen. People of God, remember, it was God himself, amen, who made himself so low to the point of becoming man like unto us. Amen. Who was born like unto us, like every one of us. Amen. Who actually descended in the womb of Mary, yeah, and he was there for 9 months. And he actually went through all the process of growth like unto us. People of God, that was done for the sole reason that if he had actually come in his godliness, there was nobody who was going to be able to approach unto him. Amen. But as a human being, he was making sure that he can actually be near to his people. Amen. For the sole purpose that he can wash away their sins. But that when they die, they can make heaven their home. Amen. Look at it, brothers. Ever since we started this Passover, we are not talking about riches. We are not talking about money. We are talking about the stranger of Galilee. We are talking about Jesus Christ. We are
the theme of this camp. Amen. People of God, people of Bungeni, there is God in our midst. Amen. There is the plan of salvation in our midst. And then remember this. There is not going to be another plan again. This is the last plan of God for mankind's salvation. If you miss it, there is something that you're not going to miss, and that is hell. But if you believe today, you are going to miss hell and have eternal life. Bantu bakatiko. Bantu bakatiko. Asitineza omunye. Sitineza uKristu. Omutiko. Owabanjenga abantu. Ukuthi asondelele kithina. Ukuthi kuzobe necebo lokuthi asikhiphe edolweni. Ngokuba nawe ebuyile emuthiko. Ngubani wayezasondela kuye? Wayengasondeleki. Kodwa ngokuba wayengumuntu wachitha igazi. Nathi namuhla abantu bakaThixo sinalo ilungelo lokusondela ebusweni kaJehova. Sithole ukuthethelelwa kwezono. Likwazi lokhu bantu bakaThixo ukuthi leli icebo likaThixo lokuqina. Akusekho okunye okuzakwenziwa. Icebo lezimvu seladlula. Nanti icebo lokuqina likaJesu Kristu. Nanti igazi lokuqina likaJesu Kristu. Nawe la ungaphutha leli ngokungakholwa, yazi lokhu mntakababa. Kunokunye ongasoze ukuphutha. Ikulahle okungunaphakade. Kodwa namhla mntakababa, ungavuma kuphela. Ungavuma kuphela. Leli cebo lesibambano. Uyakuba nezono zakho zithethelelwe. Nawe uyenze eJerusalema libe likhaya lakho. Leli loko ibalabula ivangeli, ibalabula ukuthi siwa kubaba kaYesu. Ibalabula ukushaniseka kaYesu exihambanweni. Leli alixikwembu, asiyatilo, atatatswani walavisa veni tanihi mina na n'wina. Hi ku loko a lota alixikwembu a nga ta kota ku tshinela kusuhani na yena. Mara asiya vuhosi a tiveka atatswani walavisa veni hi Mariya. Ata a hanya a ri n'wana. Munhu ku fana na mina na n'wina. A ku ri pulane ya Xikwembu ku ri hi nga tiya yena ku hlantswiwa vanhu hinkwavo. Swi nga ri na mhaka hi ririmi kumbe ku ri i munhu wa njhani. Ku hlantswiwa vanhu hinkwavo. Leni vanhu va ka Bungeni hi swipili ku since hi fika laha hi vulavula hi Jesu. A hi vulavuli hi swin'wana swa le ndhawu swa le handle. Hi vulavula hi Jesu wa Nazareta. Hi vulavula hi xiambalo xa Yesu wa Nazareta. Hi vulavula hi ngati ya Yesu wa Nazareta. Hallelujah. Emzimu atenga. Adinangela udzula muvili wa mfumakadzi. Emzimu adinangela uri adzule muvili wa mfumakadzi. Atukupale. Atende. Ufisiwa ngaropa la mfumakadzi. Lianoluri nenabone rikono wanalo. Ngaurikale ya bebi wenga dzimwendira. Baba dom Jesus mwe. Baba singa fese uri. Zwamukuma ndi mdzimu na. Emudzimu aditsitsa. Emusiki aditsitsa. Abamukukutukuna kabaruma. Adadzula muwilini wa msidza na Maria. Emudzimu edadzula esezori nani dadzula muwilini wa nyini. Asedza msidzana asatutanga naona mutu. Ali heli liliano lofezisera. Ali hanao hele yomufanela. Zwicha zoralo mashaka. Auchena chimwe chilidzi. Ngamba hechi chera iteni watabani ya Golgotha. Iri vese
umchilo usafeni. Asathendi. Udoratwa. Nabachifika thanowa baba lekhanyo lofana nabathu bali baba wena ngalisi. Mara yoba iplani ya mzimu achikototochiza batechipini. Mudzimu wabahamba nanwa. Alipata gungwa. Achumaila. For how many years? 120 years. Mukarako ambachichiti. Batu bashango bazachifeses. Mara chizi batamchizori nenorumiwa. Mudzimu wabana mme. Achiri vaya tabani ya uyo wanabashi. Bandu nana wafuma kazi wala hayo. Hoyu mulicheni. Ukwetango wanuweza. Mara kao mwendi wabuze mudzimu wabana nayo. Obo mubuze uri ni konfenza shango ngama. Pata gungwa nwa. Nitaka wako niliano la uchiza batenda ushauri. La Juliano ni heri masha. Ni Kristu Jesu. Wewe nembele katanga chapambano. Oyu na mbuzi wa upanda la buna. Na mbuzi arongo urera. Arongo urera zimbula zimuzi. Rindarongo urera muzi. Mtangana wa chapambano. Bangatomuhana marashira batusichitu. Manje bantu bakatiko-ke uJesu Kristu uThixo wazethisa ngendlela ephelele ukuthi aze asifumane thina. Wakhuluma-ke ukuthi nxa sekulewe wachitha igazi lakhe, abakholwa kuye bayokusindiswa, kodwa abangakholwa kuye ulaka lukaThixo luhlezi phezu kwabo. Manje thina-ke asifuna ukuba njengabakaNowa ababelenkani bathi beshunyayeza ivangeli, beshunyayeza icebo lokuphepha ukulahlwa, bona bala bazazake sikubone lokhu, kodwa ukwala kwabo akuzange kuphuthise icebo likaThixo. Kwenzeka njalo kwafezeka njalo njengokukhuluma kukaThixo. uNowa washumayela eshumayeza abakibo baphela iminyaka engu-120 years belokhu besala belokhu besizwa indaba efananayo. Manje thina bantu bakaThixo asifuni ukuthi sale indaba yesiphambano. Siyashunyayezwa kathesi ukuthi nxa sishunyayezwa le ndaba nathi sithole ukuphepha ekulahlweni okulandelayo, ukulahlwa kwesikhokho, ukulahlwa kungunaphakade, ngoba akusena elinye icebo. AbakaNowa baba nenhlanhla kwaba leli cebo elesiphambano okulicebo lokucina likaJehova ngabantu abadalayo. Manje thina nxa silizwa izwi likaThixo bantu bakaThixo, masikolweni komicebo lesiphambano, masikolweni uJesu Kristu ukuthi size siphephe kulako oluzayo. Now, people of God, we don't want to be hard-hearted. We don't want it to be stiff-necked like the people of Noah during that time. God had ordained a plan, and that plan involved building the ark, so that when the flood would come, they would actually retreat into the ark. Now, they didn't believe. For 120 years, Noah was preaching day in and day out, but the people didn't believe. Your unbelief, man of God, is not going to change the plans of God. What God has said is going to come to pass. They disbelieved what Noah was preaching. But didn't the flood come? It came, and they were destroyed. In like manner, this is the last plan of God. As far as mankind is concerned, this is the last plan, which is the message of the cross. That whosoever believeth in the message of the cross would have forgiveness of sin, so that he can escape the eternal destruction that is going to surely come upon everybody that does not believe in the gospel. It is our time, people of God,
to believe the message of the cross. Beni Yesu a ri Xikwembu a ti langhela yena n'winyi kutsongo hatiwa a va munhu wa le hansi a va hansi na le ka tintsumi a khandlela yini na ku a halaka ngati ya yena a xihambanweni ku hina hi ta kota ku ponisiwa ha yona hi ku Bibele i ri hinkwavo lava pfumelaka ka yena va ta vutomi lebyi nga heriki hinkwavo lava nga pfumeleki ka yena va ta lahliwa va ta ya a Gehena. Leri hi nga koti vanhu va nkarhi wa Nowa lava nga twana wa kha wu welela malembe ya 120 a khambi ku tata mati lamakulu hi mhaka ku Xikwembu xi vulavule na Nowa xi ku Nowa a ka a rita loko a huwelela ku tata mati va ku u vulavula hi mhaka ku khalabyini ivi va ti arisa. Leri hi nga koti swona sweswi hi bendele hi kha hi huweleriwa hi huwelela ku hi nga hi pfumela ka yona ku hi va na vutomi lebyi nga heriki ku hi nga lahliwi ku kota va nkarhi wa Nowa. Leri wa nkarhi wa Nowa va vi na lavi va vi na nhlahla hi mhaka ku loko Yesu a ta a ri pulaneletela hina kumbe a famba a ya eHaldes a va chucha na vona. Leri ku hava yin'wani pulani leyi nga ta endleriwa hina pulani hi yeleriwe ya xihambano. Se loko ku nga ku huweleriwa vanhu va Xikwembu leri a yi pfumeleli pulani ya Xikwembu ku loko hi huma ka misava leyi hi ya atilweni hi nga yi ku lahliweni. Everybody, 1 Peter chapter 3, Petro yo sungula chapter 17 and 18, and 19. Petro Yotoma, chapter 3, verse 17, 18, and 19. And 20. Verse 17. Ngauri utupi wa wotonda arali mudzimu achinga ufuna zvichiraro ndikwine azvingi utupi wa wochinya vupana Kristo ovuyafera zvive katihi orugawo afera vasungorugawo uri arise hamudzimu ovulawa lwang'amo chidhora muya oraro oya yofunza na mimuya irekotori. Amen. verse 17. Hikuva loko ku ri ku rhandza ka Xikwembu leswaku mi twisiwa ku vava swi nga tlula hi loko mi ku yingisela mi ri karhi mi endla swinene ku nga ri ku endla swo biha hikuva na yena Kriste u twisiwile ku vava kan'we hikwalaho ka swidyoho yena la lulameke ematshan'weni ya loko homboloka leswaku a tiva ku hi tisa eka Xikwembu a nga yena la dlayiweke hi tlhelo ra nyama kambe u hanyisiwile hi moya loyi a helekeke a famba ha wona ku ya vitana mimoya leyi mi ri ekotsweni. Verse 17, for it is better if it be the will of God be so that he suffer for well-doing than for evil doing. For Christ also hath once suffered for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit, by which also he went and preached unto the Spirit in prison, which sometime were disobedient, when once the long suffering of God waited in the days of Noah, while the ark was preparing, wherein few and his 8 souls were served by water. Hallelujah. Amen. We are thankful for this great mercy. Mudzimu achinja chanda chawe loko Xikwembu xi humesa voko ra xona uri a fikelele kha rine ro dzula shangoni a fikelele na ka volovawo mavhulu uri a fikela ka hina hi nga tshama emisaveni a fikela na ku lava nga le hansi ka misava ukuthi uThixo-ke ngesandla sakhe esinguKristu afinyelele kubo bonke abaphilayo nabafileyo. That God can actually reach unto those that are living and those that were dead. musi ri tshi amba nga paseka ri amba nga mathufo a Kristo. loko hi vulavula hi paseka hi vulavula hi ku twisiwa ku vava ka Kristo. When we talk about the Passover, we are talking about the suffering of Christ. Musi Kristo a tshi khou fela vhane vha dzula shangoni a tshi khou fela na ve vafa va sa muḓivhi. loko Kristo a ka fela hina hi nga tshama misaveni na lava nga fa va nga tivi Kristo. When ri humbula uri Kristo a tshi fa ho vhono vhaṅwe ve vafa nga tshifhinga tsha Noa. hi anakanya leswaku loko Kristo a fa a va ri kona lava nga fa khale hi nkarhi wa Nowa. now we should remember that when Christ died, there were already people that had died during the time of Noah. Sikukhumbula ukuthi ke uKristu sifa babe khona abanye base befile ngesikhathi saNoah. Ve vafa va sa tivi lexi na mchilisi. lava nga fa va nga tivi
tini tintswalo leti. Those that had died before having the gospel preached unto them, lava abafayo ke ivangeli lingakashunyayelwa kibo. Eti chilizi cha maropa chachofanana nabo nechibashikelele bebabidala. Tintswalo leti ta ngati a ti fanele na vona ti va fikelela va ri masirheni. Lo musa wesiphambano kwakumele ufinyelele kubo noma basebefile. This great message of the cross was supposed to reach unto them, even though they had actually departed this world. Chilizi chawe chitosvikelela vachilawo chasvikelela navofawo. Ivhangeri yamaropa isatusvika shangoni. Tintswalo ta yena ti fikelela va hanyaka na lava nga fa ngati nga se fika emisaveni. Amen. Kristu wa mudzimu atsa pasi haite Amen. achovhura vevafa maropa asatusvika etinoti chilizi chisati vaone. Kristu afamba aya handesi aya chucha lava nga fa tintswalo ti nga se fika emisaveni. Amen. Haleluya. Amen. Riamuriwa wa Jesu. Pesa Jesu. Sambonga uJehova, we are grateful to Jesus Christ. Riamuriwa na maropa awe. Pesa Jesu ngati yena. Vangavona namusi ndano masiyana. Mungabona ngati Yesu namuthaseka lo. You can witness this great power of the cross, this great power of the blood of the cross. Namusi rone wa mteni. Namutheni kweliphumelo. Today, the thing that we receive the promises of God by is our faith. Aya zobolelera boneka banje utendo lwabo kuna mwana utendo na masiyana. Aya shibini wanaphumela ntsena hikubona kwani liphumelo na rona. Manje ke akunzima abantu bakathi kokufunakala into inye kuphela okuyikukholwa bakho ukuthi uthola lokho uThixo akuthembise khona. Chineta kotondiana nomasiyana ni utendo wa munna na mfumakazi. Leswi lavekaka ntsena lo i ripfumelo ra n'wanuna na n'wansati. Waseka kathanda xipambano kudophira. Loko vo langutisa ka vanhu ya xilambano i nga If chuchiwa. you look at the cross, you are going to be saved. Mawubheka isiphambano uyokuthola ukusindiswa. Uri mudzimu kavana vavaIsraeri. Uri musi vachikochimbira sogani. Uri ane arumiwa. Ane arumiwa. Ndi mushumo wawe. Ngauri edzino watanzi chiri dzichivaruma toho yaremera. Dzanzi dziri dzichivaruma mumwe namumwe asokora. Abharero sedzanika. Checha vachikotondeni chauri muna mufumakazi musiorumi. Ezitoo ichiriseka pasi. Ndi mushumo wavo woona toho yavo. Munna kautambisa toho yavo. Mufumakazi katambisa toho yavo. Asenza katanga chipambano. Aliasenza katanga chipambano. Utopia. Nana nesizokorana. Ubonyakela mutambia ndala mzimu chadiwa. Atambisa mtendo wao. Asenza katanga chipambano. Doana mtiro msafiri. Siyakubonga Baba, siyakubonga Jehova, siyakubonga ngelizwi lakho Baba. Siyakubonga ngaleli cebo lokugcina Nkosi nomusa, icebo elingasuka lutho. Nanku-ke Baba sikutshelile ukuthi sibheke esiphambanweni Baba, sithole ukusizwa kwethu nokusindiswa kwethu. Nampa abantu bakho benza phambi kobuso bakho Baba ngokuba bayikholiwe indaba. Nampa baguqile Baba isenzo sona leso Jehova ngesokukholwa indaba abayizwileyo Jesu. Wena uthembekile wathembekayo ohlala unjalo benzele umusa Baba uzale kutsha ungcelise wambathise ngamandla kamoya engcwele ukhiphe imimoya emibi Baba uqinise Thixo ukukholwa kwabantu bakho elathi igama libongwe libajaze njalo kuze kube naphakade.